Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugud karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabalen, ligaya mi ingye payapa, king malugud mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilubing puso mi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugding puso mi, atin kang dambana. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kabalen o Renina ring kaya katamong mga lagong Lakambini ning Sinukwan 2024.
Pergrasya po kaya kayungan balan kong kapampangan. Ako po'y Divine Grace Flores Magdangal, lakambini ning mga kabebe! Menibatan keng munisipalidad na ning reyna ning aguman sando, bang metula ka rin tao at galal ka rin babaeng nitno king legwan at kabyasnan. Kaya pamilatan na rin ebon at tasan, na mami ang kapsyan, emo ke katamong kapampangan, nune pati ka ning keraklan. Masablal at masaganang kaorasan kaya kongan po, ako po Lorraine Intales Guerra, metong pulot siya mabanwa, manalakaran kaya pakamalan kong balen dahil mga sipag at matenakang ortelan at manasan, kaweka, sulag po ka, luwid ka, baleng, minaling! Minaling! Mayo Payaldopo Balen Kapampangan. Ako po'y Patricia Sikat Mangawang, edad 17, manalakaran king baliwag heti Balen Kapampangan. Ing sikat king Sabuaga Festival, ang pokareng mga tibeng kabaong, o mastelingan king Cup Casket, capital of the Philippines. Ing peka malati at pekaya nakabalen, dagundong ka, uling igulisok daka, balen akakong pakamalan, barangay Mora sa Lapas, San Tomas. Nibait ko king labuad, ningindong Santa Monica, makaslag ang ting sulu, at ing balen na matenaka na pagmargul ko. Alang ka para king leguan at patutu. Anting balayan, amumunang nunutamu, pisibulan kong kamakamal, at deng taong tunes sugid di boto ning gino. Balen, apergol ka na ako. King Maya pahusok, mituro. Iyako po, i-Abigail mananghaya manalang, binlas sa mayubo, adwang pulot metong abanwa, manalakaran king balen na kanakong pupugayan, pusot kaladwa king makatalangang gugulisak, kaluguranda ka, o balen, ning Mexico! Magrasya nga do, kaya kayo ngan, yako po Ishijen Careon Gutierrez, 18 banwa, menibatan, karing metong karing minunang kabisera ning Pilipinas, nung no karintala akit, ring minunang ilustrado, matenaka na tao, at mga sipag ortilano, pibaitan na ning pindang, tamalis at putoseku. Batis nening kultura at literatura, gulisak kang masikan, balening leguan at kabyasnan, Atenas ning Pampanga, Villa de Bacolod! Ing amano tamo yaing salamin ning kakatang sarili. Ing amano ing malyaring lawan, nung burimong akilala, ring taong magsalita kaniti. Uling iti, yaing salamin ning karelang kebyasnan, at panugali. Maya pa oras po kekongan, yako po i Jamila May Bauzon Muñoz, adwang pulot metong abanwa,
menibatan kimpeka malating balen, keti kimabilog a probinsyang Kapampangan, nung no ka rin mayayakit rin mga santing a paso at kabawong, balen, tungkol ng Santo Tomas! Pag maragol kong ibalita, kaya kayo nangyening banwa, pag celebran miyo, ang kapatadalan at 30 banwang pangatatag ning kaya kaming balen. Nung nuka rin mayak iting panyulong, pamisasan metong, masabal at pamikakalugod. Ako po'y Ira Serrano Tansyangko, edad 20. Kukulis ako, pag maragol ko, kaluguranda ka, balen porak! Mayop, magrasya, at makuli ang kaurasan po kaya kayo man. Menibatan, king lugal, amit mo king tradisyon at kultura. Pipumpunan daring mayumong taramindu, abungan aning lugod, king agrikultura. Kapiestan man king kalibugtang Luzon, ing kamaru, iyang manimuna. Susyo at makabral salong tatalakad, king arapan yungan, anak ning balen na santungan, ding matinakan. Ako po, imalagong Rochelle Ann Ocampo, adwang pulot apat na banwa, manalakaran, king balen kung pakamalan. Lukso ka, lundag ka, uling iuli tayo ing korona, magala! Mayo payaldo po kaya kayungan, pakamalan kong kabalen, menibatan, king progresibong syudad, na maligap king kulturang Kapampangan, mipnong lugod at manyang pukaki king kasalpantayanan, peka makule at peka masayang magdiwang kapaskuan, at may kilala king kabilugan Asya. Ako po Shane Kobe Lisig, edad metong 28, manok nangan at manalakaran. Kimpeka, puso, nilalawigang Kapampangan, kaluguranda ka, Siyudad ng San Fernando! Aldong mitmong lugod, tula at kayapan, manalakaran para karingat lumpulot at lumparyong metong abalayan. Matinyas sa timan king kekong arapan, inganak ning baleng mitmong legwan. Mababang labuat ating maluwalas sa kapinakan. Sa salayan daring ayup malawot ibatan, lingkas kingasan. Pale milunat pakwan, balen daring mayop, malugod at masikan kasalpantayanan. Yako po Ilora Abia Balagtas Xavier, 17 banwa, pakamalan at pagmaragulda ka, kantaba! Menibat, nung ka rin si Sibuling Lugod, Leguan at Kebyasnan, balen, asentungan ng aring sinukwan at bundok arayat akala mapibandyan ning Labuat Kapampangan. Magrasyang ika-2 pulod 7 banwa ning Sinukwan Festival kaya katamungan, ako po Maureen Garcia Mungkal, binlas sa Mayubo, 2 pulot metong
manalakaran, palaking balen kung palsintan, balen kung pakamalan, balen kung titingalan, balen akakong sikanan, kaluguran da ka, balen arayan! Kulturang Kapampangan, kulturang pakamalan. Miyabe-yabe tamong pagmasosyon, ingaldo ning sinukwon at aldo tamong kapampangan. Mayop at masaplalang aldo po kaya kayungon, ako po, i-AC Bondok Militante, edad adwang pulot banwa. Menipatan king balen, nung no ka rin nadalisay ang lugod, kang apong ginu at kaparang tao. At nung no ka rin mo akit, ring may gangga, manyaman na galyetos de Santa Ana at tsokolating batirol. Bistaman me pinpin king milabasa na panahon, kami panpan, balen kong pinpin. Gugulisak da ka at pagmaragol, balen Santa Ana! Kultura nening kaya kaming pain tungulan. Kultura mi nga kamulatan, korona nening kaya kaming matatdang kapayapan. Sampagitang mabanglo, matwang pisamban ng apong gustin akit mo. Kultura mi nga mana, kaya kami ang ipamana. Korona ning tagumpe, kaya kami eya miwale. Ing malago, ing mabanglo, ing managumpeng rey ng harapan yu, Daniela Pasha, adwang pulot meto, managumpe, mi pamana, at miyangat na pa, luba! Kaniting kayalduan, sumlaging sale ng leguan. King kapag mansusyan ng epikong aring sinukwan. Anting likas, liping kapampangan, ketilabuad ding matinakan. Gusta niyong idagay king masampat akaurasan, kare mga lagot, mga santingalay ni ngari. Ako po, ni Angela May Montemayor, karandang, matimyas sa dalagang kapampangan, tinubod ng kakong balen, balen kong tibuan, balen! Gwa-gwa! Mayap agat panapon po kaya kayongan. Masaya ko po at hiyabe-yabe tana naman po para kay katamong 27 banwa na ning pamagselebrata mo po kay Sinokwan Festival. At iti po, ang lakambili ning Sinokwan 2024. Yako po, i-Richie Bondok. Mayap agat panapon, Robinson Star Mills, Pampanga! At malawas ko po, kaya king coronation night ng Lakambini ng Sinokwan 2024. Kaya ben ako po Sir Richie Bondok, ako po ihana Nikdaw. Ayan, Ma'am Hana. Ayan, ikitsuno po rin kaya katamong Lakambini ng Sinokwan. At inako po bang bet? Nino, igulisak yun mo po.
marakal na supporters ng Kekatang Lakambini ni Pasibayo po, masika na palakpakan ka rin Kekatamong Lakambini! Idere-derecho na lapureng kalampag ng rengke kayong tambul. Uli po, mamiyena kami pong first set. Dareng kaya katamong special awards. Agad-agad tayo ng mamye, kaya abing Richie, bantang ing energy, ang buong excitement. Dareng kaya katamong memalen, po mabitin. Anya naman for the first set of special awards. Kaya abing Richie, wapin iniingaw sandang Miss Friendship. Nino po kaya? Miss Friendship. Ausan kaya po, kaya be tayo pong mag-award. I-surfer, kay Lau po. Sir, i-award tayo po. Imumunang award. King Aldong iti, yapin niya po yung kakatamong Miss Friendship. Alright. Yung kakatamo pong Lakambini ng Sinukwan Miss Friendship 2024. Lakambini number 5, Manabat Kim Bacolor, Shijin Gutierrez. Ngayon naman po, i-award tani kaya katamong Miss Photogenic. Yung kaya katamong Lakambini Photogenic. Nino kaya? Yung kaya katamong Lakambini ng Photogenic. Bayo yan? Ausan kaya po Sir Irwin Nukum para po so pa nakatamong mag-award. Buri kita natin niyang may pakirat yan Sir Irwin. Dakal din pong salamat yung kaya katamong official photographer Kong Jorens Photography, thank you very much. Inke katamo pong Lakambini ning Photogenic. Lakambini ning Mexico. Abigail Manala. Yan naman po, yung kaya katamong Lakambini Winsome Smile. May dibatan niya rin po yung litrato King Jorens Photography at ausan kaya po Ma'am Lou Javier para po sa palakatamo king pamag-award ng kaya katamong Winsome Smile. Hana, tiniping results kaya ka? Yes! Yung kaya katamo pong Miss Winsome Smile from Jorens Photography, apin niya Lakambini ning Candaba, Laura Abaya Javier. Palakpakan tala po rin kay katamong kandidata na menikuha na po first set of special awards. Ating tapang kasunod. Yes. Ana, ngayon po ausan kay Kong Jorens. Kuya Jorens, to award. At siya ba Kong Jorens? Alright. Since alay po yung Kong Jorens, ausan kaya po Sir Benny Gintu. Sir Benny, to award the Jorens Photography Choice Award. Ingkaya katamo pong Jorens Photography Choice Award, menlibatan niya, King Balen.
Kuya May Karandang. Pasabayo po, palakpakan tala rin kay katamong Lakambini ng Sinukuan 2024 candidates. At ngayon naman po. Ayan. Dakala salamat. Aba pong maniblas na rin kaya katamong Lakambini. Kaya kataya pong pakiramdaman. Ing pamukla ta amano. Naling kaya katamong chairperson naning Sinukuan Festival 2024. Palakpakan tayo po, Mr. Benefredo Benny Ginto. Baya pa gatpanapon po. Karen pong matena ka na judges tamo. Karen pong manungkulan na ning Foundation for Lingap Kapampangan at saka rin abetamo Sinukuan Festival 2024. Gani pong kabengyan kay katamulang akit Dempe Kamalago at Peka Biasa kareng dalagang Kapampangan. Aila po rin tagapagmana ning kulturang Kapampangan. Anyasat kay katamungan po malaos tamo at salangi kening kay katamong katatagan kening Lakambini ning Sinukuan. Dakala salamat po at sana po eyo pakalingwan eko sasawang susuporta king kay katamong kultura at amanong Kapampangan. Dakal pong salamat. Dakala salamat po, Sir Benny Ginto, and chairperson ng Sinukuan Festival 2024. Di na tayo pumasaka ng balakbakan, is Sir Benny! At ngayon naman po, burimilang banggitan ng kaya katamong criteria for judging. Nga po, may itong yung parang kakatamong pamantayan nung nino yung kaya katamong Lakambini ng Sinukuan nganing banuang iti. Yes, kaya bing Richino po mong pangalago, rin kay katang candidates niya for sure. Magkasakit la rin kay katamo mga galing at judges na at suke ni king arapan tamo. And for the criteria for judging, we have beauty or physique, which is 20 points. At inda mo rin pong wit or intelligence, kabiyasnan niya po. At inda mo pong 15 points. At in talent po na may ganap na po na. At inda mo pong 15 points. At parte na po ng kayang costume, kayang headdress. At inyo pong 15 points. At in karela pong costume na papakit na po ito. Na kaya Meritzi, ang tabayanin tala po na atin naman pong 15 points. In karelang Filipiniana, ating yung 10 points. At kayong karelang advocacy video na atin din pong 10 points. For a total of 100 points. So kaya pala ni Hana, tipo ng scores. Alata mong back to zero, tipo ng score ya po ini. Anya naman po kanin kaya katamong Lakambini. Good luck ngan kaya kayo. Alright, atinta na pong criteria for judging. Ngayon naman po, atinta mo pong judges din kaya katamo pong hurado. Deni po rin maging mata at kaya po rin kaya katamong kandidata ngayon ingat panapon, ila pong magsiyasat. Kayong lagu at talento na rin kaya katamong Kapampangang dalaga. Actually, mamana, masakit la role. Ngayon yung kagapanapunan din kaya katamong judges. Ne? Alright, umpisan tayo niya po. Yung kaya katamo po mumunang judge. Yung kaya katamo po mumunang hurado, may atong niya pong pageant organizer. May atong niya rin pong talaturo, professional teacher, at bayong appointed
Provincial Tourism Officer ng Probinsyang Kapampangan. Palakpakan tayo po, Mr. Michael Castañeda. Ang kakatamo pong hurado, manibat sa po kay Kondiman ng Angeles, Circulo Fernandino at Teatro Ima, Asian Profile Luminaries at ng Kota Pampanga. Kabalen, masakan na palakpakan king kakatamong hurado, Miss Lina Velez. Maya pagkatpanaban po. Yung kakatamang pong susunod na hurado, metong niya pong educator, ang pong researcher with a passion for education, community service, ang popo kayong pamagpreserba ng kulturang Kapampangan. May kayari-yari pong doctorate King Educational Management and is recognized for his exemptional contribution to community service. Anya naman po, mig-earn niya pong title of Most Outstanding Extensionist King Kayang Universidad. Netong may award rin po or may nominate rin pong Most Outstanding Kapampangan for Culture niyang Banuang 2022. Founder ng Alliance of Kapampangan Choreographers. Palakpakan tayo po, Dr. Wilfredo Cunanan. Our next judge is an entrepreneur owning both a mobile bar service and beauty salon here in Pampanga. A true leader in her community. She also serves as the current president of the Rotary Club of Southern Pampanga for the Rotary year 2024-2025, where she leads impactful projects aimed at uplifting and empowering local communities. Kabalena, palakpakan tayo po in kakatamo pong tutuking hirado, Miss Mary Ann Gala. Itutugi naman po, may nariya pong Bachelor of Science in Commerce, Major in Business Management, King University of the Assumption, Insurance Consultant with Cocogen Insurance 2017. Chairman na po ng Lacan at Mutia ng San Fernando Banduang 2018. Chairman na rin po ng Kaganapan Cityhood Anniversary na ng City of San Fernando 2021. Co-chairman po ng Giant Lantern Festival 2022 and making chairman na rin po ng Giant Lantern Festival immediate past president. Rotary Club of San Fernando, Pampanga. Rotary year 2023 to 2024. Palakpakan tayo po, Mr. June Pineda. Our next judge is a former international flight attendant of Philippine Airlines. He is also a registered nurse and he has been featured as an artist at CLTV 36 musical moments and numerous events and galas hosted by the Rotary and others. A self-confessed lover of music and arts, a businessman and philanthropist from Bamban, Tarlac. Palakpakan tayo po in kakatamo pong tutuging horado, Mr. Rosseler Matt Mangilima. Maya pagkatmanapon po, sir. At kakatamo pong susunod ahorado, meron po Senior Manager na ning S. Philapco. Palakpakan tayo po, JP Lazatin. Pasabayo po, masakan na palakpakan para ka rin kakatamong Board of Judges para king coronation na po ng Lakambini ng San Juan 2024. Ayan, pasibay po, palakpakan tala po rin kakatamong Board of Judges. Dire-diretso tane, makasadya na lang. Ngayon naman po, muntata na po king Dake, dareng top 3 best in talent. Iti Ma'am Ana, may ganap yan na po. King Clark, na po King City Clark Mall. Kaya naman po akit tala, anya naman po akit tala ring top 3 at lula mo po deng akit syu. Data po peka matas at lu. Ne? Eh ba't ngayon tayo rin i-awarding best in talent?
Anya naman po, magumpisata na po. Umpisata na po. Palakpakan tayo. Lakambili ning Bacolor, Shijin Gutierrez. Katayang isulong at pagloloning masanting nga bukas higat yaku abe-abe tabu kaulan taya'y kinabukasan Dakala salamat Lakambini ng Bacolor, Shijin Gutierrez. At ang tutukin naman po magpapakit talento manibat king Balen ng Magalang, Rochelle Ano Campo.
Dakala salamat, Rose Ann Ocampo. Yan naman po, palakpakan tayo. Ing menlibatan king Balening Arayat, Maureen Mungkal. Atlong banwa na yung nilabas, anyang meksabog yung wa ing bulkang pinatubo. Tinangis yung abo, sino kayang burak? Melunod ya ing labwad kapampangan king bubukal ng daya. Ing balen, kinatmuya king mga sakit, akulisak. Pag maragulda ka o kakong balen, uling kinabiya ka at tinagdo kang pasibayo, pangarapan ing masanting abukas. Bentang nehing panahong may kabos na mungan. Bentang nehing panahong gising na kapampangan. Nakatatangis pagkamalan kong kapatid nung nanumang kasakitan lugod mo at pagkamal ing kapakibatan. Anumang kapagsubukan, agyutang lampasan, uling luwidya, ing dayang kapampangan. Dakala salamat, Maureen Mungkal, ning Balen, ning Arayat. Mapilang pong pinandit, i-announce tala po nung Nino. I-announce tayo po nung Nino, ing menyambot para king best in talent. Pero bayo yan, bayan, atin tamo pong mag-perform. Yes, kaya Ben Richie, bayo tamo po magbalawas karan tutok yung partina po ning kay katamong programa ngayon gat panapon. Di na nakatapa po masanting a presentasyon in kay katamo pong guest manabad king under of the record. Kaya katayo pong palakpakan is Sir Nix Nasal. Mayapal daw po kayo ngan. Ayan, sana mag-enjoy kayo po. Nung palo yan po, sabayan niyo po po. Unang ikit daka, puso ko tinibukya. Mumunang panakit, milsinta kukeka. King pamanunod ko, ikang paninap ko, ikang panintunan, miras kuno ka rin man, intula at saya kakong daranasan, ngening at yun ka, kening deko sinta, emo agyong palitan, nanumang yamaning lugod, alayang kaya riyan.
mayabet ka. Lamuti ko banwa, alang kapupusan, ligayang akamtan, ingtula at saya, kakung daranasan, ngening at yunaka, ngening deko sinta, emu ag iyong balitan, nanumang yamaning lugod, alayang kayariyan. Kakung kaluguran, ikamu ing sintang ikapilanman, ikamu sinta. Kakung daranasan, ngening at yunaka, kening deko sinta, emu ag iyong palitan, nanumang yamaning lugod, alayang kayariyan. Yeah. Sinta. Salamat po. Palakpakan tayo po! Nix Nasal. Kagaling ng magkanta, eh? Yes, alam mo ba, Sir Richie? In Nix Nasal, under Off the Record, at yung latest single, a reimagined version of Akin Ka Na Lang. Available on all streaming platforms. Pasibayo po, palakpakan tayo po, Mr. Nix Nasal. Anya naman po, aba pong paninayan tala rin kaya katamong lakambining Mami Blas. Uling ini po impeka malwata pa Mami Blas da. Uli pong akit tanala po kanyan. Makasulod na la rin karelang costumes ang popang headdress. Anya naman po, di nan tala pong mapilan oras para pagsadyan iti. Anya naman po, bayo ito, pasalamatan nila po rin kaya katamong Sinukwan Festival co-presenter Robinsons Star Mills Pampanga, Robinsons Land Corporation, Robinsons Angeles, Department of Education, Commission on Higher Education, Bangko Sentral ng Pilipinas, Provincial Government of Pampanga, Local Government Unit of the City of San Fernando. At tampong platinum sponsors, nakalpong salamat, Pasodeco Development Corporation, Esfelapco, Claro Palm Oil, siguradong oil linaw at oil linamnam. At then kakatama pong silver sponsors, Tarlac Electric, LGU Guagua, Our Lady of Mount Carmel Charity Foundation. At then tamo rin pong bronze sponsors, wapin po din na ng Nidal Management Incorporated, Forerunner Services Incorporated, Land Bank of the Philippines, City of San Fernando Water District, Zurapols Incorporated, LGU Angeles. Kaya betayaran po ang Green Manor Condotel, Balibago Waterworks, Laos Group of Companies, LA Bake Shop, Faith Realty Development Corporation, at ang Bank of Florida. Makanya rin po, dakal pong salamat kayong suportada po. Dakal pong salamat kayong suportada rin CLTV 36, GNN 44, Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital, PIGPA Pampanga Chapter, Alliance of Kapampangan Choreographers, Siposco, PNP San Fernando, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, City of San Fernando City Disaster Risk Reduction and Management Office. And of course, thank you very much, Jorens Photography. Kasabayo po, karanggang pong sponsors din kakatamo pong Sinukwan Festival. Dakal salamat po. Sir Richie, kakit kuno rin kakatamong lakambini kataking gulot. Yes, bayo po, akit tala po rin kakatamong lakambini. Buriya kaya pong i-acknowledge
ang Tourism Officer na ning Lubao, Miss Maria Angelica Manuel. Palakpakan tayo po. Kalaguna, ikaw po migmutya. Kalago, pwede ka pong magmutya. Ne, Sir Mike, pwede tayong imutya, ne? And Sir Rich na, bayo tayo pakilala rin kay katamong Lakambini. At yung tamong announcement, metong karang platinum sponsors tamo, wapin nini in Jolly Claro Palm Oil. At yun pong kaya po kayo Sinukwan Festival, makisaya tamo po ngayon pong November 21 to 23. At mag-enjoy tamo po karang exciting activities at ilang discounts Sir Richie. Food tasting at prizes king karelang Jolly Claro Boat na akit po ketiking Star Mills Game. Pota pong pinandit, kaya rin na po nini, bisatandaya po in karelang boot, Yes. makitakman tamo. Tumabas ka tapota, sir. Anya naman po, mapilan mo pong pinandit, akita na la rin kaya katao mong Lakambini. Ditak na mo po kanong minuto. Ngayon banuang iti. Ala ko pang ikit costume, ala ko pang idea ni Ana. Pero feeling ko, makanakit tamong mga ragul, costume, makule, at syempre po, siksik, liglig, ing kulturang Kapampangan, ing akit tamo. Siyempre na Sir Richie, king gulot na rin mga santing costume na akit tamo po ta. Siyempre palakpakan tala rin kay katamong Kapampangan designers na alawang sawang migpagal at may suporta karelang Lakambini. Anya naman po, karen po kanakong kapwa designers kaya tiking probinsyang Kapampangan. Ngayon pa po, congratulate na kayo karen kaya kayong gawa. Panigurado kong mo provincial, national, international, la rin pang international. So, mali mo ang mamana, akit tamo keng mapila na banwa, drarampala rin keng international stage. Sabi natin Sir Richie, basta Kapampangan, magaling. At syempre, mga lagu, kakita naman ka rin kay katamong kandidata nandin. Balo mo mamana, kukutang daring aliwang manalbe, lalo na ring ali Kapampangan at alimikibalo keng Sinukwan Festival. Ing Sinukwan Festival po, api niya po ing Festival of All Festival, ketiking probinsyang Kapampangan. Anya naman po, alatamong metong mong kahalimbawa king Cebu, kang Santo Niño, di ba? Kini po, Festival of All Festival, ketiking provincial. Depende nung nanong balen, ing kayang dadalan. Nung nandin ikit tayo, itang mig-talent at tagamagalang. So, gewa na po mig-talent siyang pepakining Kamaru Festival. Ne? San Fernando, Giant Lantern. So, nano lang expect mo pa, lugar? Dakal pa rin, in Santo Tomas, nung yung kumakamali, wapin na din ka rin paso. Yes, in Santo Tomas po, balo yung bang malatiya mong balen pero neng karakal a produkto, ma'am. Atin niyang kabawong, atin niyang pasu. Balo ko atin nyaring kayan, ebun. Ne? Anya naman po, nung bisa kayo po magparaffle tang kabawong. I-advance tayo, ne? Makanya rin po, miyayaliwang lugar. Pananayan tayo rin po ing Lubao, ring mga banglong sampagita. At syempre na Sir Richie, maliban karetang mga santing, ang popang ligalig na bibiyana ng Sinukwan Festival, yung main purpose na rin kaya katamong festival is wapining isulong in kulturang Kapampangan. Ang matula tamo Sir Richie na yearly rin kaya katamong kayanakan Kapampangan, mga lagu, makyabeya at susuporta king advokasya ning lalawigan ng Pampanga na isulong ang kakatamong kulturang Kapampangan. Anya naman po, ring egalagalang Manal Beking Live at keti po king Robinsons nung pa po alibutan ing probinsyang Kapampangan. Madakal kayo po akit from north, east, south, west. Akit sila po ring yayaliwang produkto na ning probinsyang Kapampangan. Dumurot kayo po, ketiking kaya katamong probinsya. Lalo na ngayon, Sir Richie, magpasko. Yes. Kailangan punta lang dakatamo. Magpasko, syempre sikat siya kening City of San Fernando, uli rin karelang makuleng parol. At miyayaliwang kay, dakal tamo keni Ma'am Hana rin kaya katamong pwedeng panregalo balang Pasko. Atin tamong wow money. Atin tamong nalarataretang maputing tinape king Bacolor.
or Santa Rita? Retang Mabilog. Gusto ko, sir. Retang Plansang Sa Pagita? Pagitang Mabilog. Araro? Oraru. Gusto ko ba? Oraru, Rene. Opo. Yes, umbisa na kayong pasung pangregalo. May usula rin, ma'am, rin paso niyang pandemic. Ring plantito at plantita mong tatamo king Santo Tomas. At syempre po na, abagit na ng Sir Richie na San Fernando, Christmas capital of the Philippines, in Giant Lantern Festival, Kenny Damuring Gagawan Sir Richie, Kenny King Robinson, Star Mills, Pampanga. Malapit na po yung Giant Lantern Festival. Mag-countdown na la actually. 14, December 14. December 14, Giant Lantern Festival. Kenny rin po. King Robinson Star Mills, Pampanga. Dakal salamat King Robinson Star Mills. Makanyan din po. Pilanta na pong Banwa. Keti King Sinukwan Festival na gaganapan tayo po. Yung kakatamong festival Keti King Robinson Star Mills, Pampanga. Ayan, pasalamatan tala po Sir Rich rin kay katamong committee, rin kay katamong Board of Trustees and members na po rin kay katamong Sinukwan Festival. Nung alikarela Sir Rich along makanining masanting ang programang ipapakit ka rin kay katamong Kabalen. At para po ka rin kay katamong Board of Trustees, kaya katala po palakpakan na panimuna na po ni kaya katamong Chairman na Mr. Jose Lazati. At ing tatalakad pong Presidente, Engineer Ferdinand Kailao. At syempre po na, yung kakatamong chairperson ng Sinukwan Festival 2024, apin po ya is Sir Benny Ginto. Nakal din pong salamat kay kakatamong Vice President Dr. Lourdes M. Javier. Yung kakatamong pong Treasurer, Ma'am Maria Teresa Laos. At yung kakatamong Secretary Attorney Mariano Domingo Santiago. At rin kakatamong trustee, Sir Rich Sir Rolando Rodriguez at Sir Erwin Nocome. Hello, sir! Kamay pagkatmanapon po. Makanyan din po, dakal pong salamat. Yung kakatapong Council of Advisor, Dr. Elita Flor Umali and Father Restituto A. Lumanlan, SVD. At syempre, pasalamatan tala rin po rin kakatang members. Dakala salamat po. Lalo-lalo na po kang Miss Sonia P. Soto. At Mr. Peter De Vera, Mr. Fernando Santos, Miss Mirna Betwin, Miss Ching Pangilinan, and Engineer Engracio Sapno Jr. Sir Richie, aakit po makasadya na lang. Makasadya na kayo ba? Pakiramdaman ko na mo, rin kaya kayong tambol. Gulisak, palakpak, uling oy nina po. Ingke katamong Sinukwa Lakambini ning Sinukwan 2024 Costume Competition. Umpisa niya po ning kakatamong Lakambini ning Makabebe Divine Grace Magdangal. Palakpakan tayo pong pasibayo, i-Divine Grace Magdangal, menibatan king Balen, ning Makabebe, at ingayang ginawa, ingayang costume, nakalasalamat kang Kevan Salazar, costume designer. Kabalen!
Horas de la Paz, Balen ning Santo Tomas, Patricia Mangawang. Ang ginawa po king costume ng Patricia, palakpakan tayo po costume designer Miko Ramos. Kambini, manibatan niya kayong Balen ng Mexico. Happy niya Abigail Manalang. Ang ginawa akin kayong costume. Palakpakan tayo po ang karerang costume designer, Leonard Mabeza. Ngayon naman po ang susunod tamong kandidata. Palakpakan tayo po ang kakatamong kalimang kandidata. Menibatan niya po king Balen ning Bacolor, Shijin Gutierrez.
Ing lakambili ning bakulor, ing ginawa king kaya costume designer Darwin Reyes. Manibatan niya king balen ni Santo Tomas. Happy niya Jamila May Munoz. Nasusulod ngayon kagat panapunan in kayang costume designer. Palakpakan tayo po Ferdinand Elipane. Ing todo kita mo pong lakambili, may libatan niya king balen ning magalang. Palakpakan tayo po, Rochelle Ann Ocampo. Ing susunod tayo pong kandidata, may libatan niya po king balen ning porak. Palakpakan tayo po, Ira Tanshampo. In costume na po, ginawa king balening porak na Ira Tanshampo. Palakpakan tayo po yung kayong costume designer, John V. Beltran.
Ang designer ng kanyang costume ay niya Jamer Louis Ferrer. Ngayon naman po, yung kasunod, menibatan niya po king Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando, Shane Kobe Lising. Costume designer, Ro Angeles. Kabalen, di na tayong masikan na balakbakan in kakatamong Lakambini, Manibatking Balen, Ning Candaba, Laura Abaya Javier. In kayang costume gawa ng Muyak de la Cruz. Kaya kataya pong salubungan, ing Lakambini,
ning Arayat, Maureen Mungkal. Lakambini, Manibatan Kimbalen, men Santa Ana, AC Militante. Renkeo Costume Designers, Avendi Casa Apu, Allen Galang Dizon at Joseph Maliari. Yan naman po sa lubungan tayo pong balakbakan ing Lakambini, Amenibatan, King Balen, ning Lubao, Daniela Pasha. Costume Designer, Joseph Manabat, Argel Dampil, and Rodel Gigonte.
Lakambini Manibat King Balen ng Guagua. Abi niya ay Angela Karandang. AKA Costume Designer, wabi niya ay Darwin Reyes. Mong Lakambili, ling sinukuan para king karelang festival costume. Nanong asabi mo, partner, kareng-karelang costume? Sir Richie, ala kung aluwang asabi nung Ali. Wow! Talagang ren Kapampangan! Mga galing at mga lagula po. Kaya naman pasibayo, palakpakan tala po ren kakatamong Lakambini ng Sinokuan. Anya naman po, mapilan mo pong pinandit, maganap de inggarelang question and answer portion. Kasanting na pong akakit din kaya katamong Lakambinen eh. Menakit na ako na namang mabanglong bulaklak. Yapi na rin sampagitan ng lubaw. Very creative na talaga rin. Kaya abe mong designer, Sir Richie, nga po, palakpakan tala po rin kakatamong Kapampangan designers. Reta pong ikit sa mga santing, mga ragul, ang po pong mga lagong costume. Talagang pipagalan do po rin. Nga po din ang tala pong masikan na palakpakan. Ikit may Mariang Sinukuan, mama na. Menakit kang tamalis. Pero ate kong ikit nandin. Napalagay ako wapin ninitang amanwan mo nandun, Sir Richie. Matuloy itang raffle ta po to. Wow! Paraffle de po kano po tang bagya. Reta pong bisang makyabe. Itang kabawong. Meni Batan Santo Tomas. Baliw po, malintun kong butol pakwan. Patsiya po ating mga niya, naalala ko, favorite ko la po rin butol pakwan na ning panings. Ne? Original na po rin butol pakwan na reta ketiking Pampanga, king panings. Bayo la po muli ne, reta po stab daw kareta raffle na Sir Richie. Edo po kakalingwan. Pero syempre Sir Richie, ikataya rin din mga santing at makulang parol ng San Fernando. Menakit ko mo ring batirol. Metong ya mo ring produktong Kapampangan. Menakit ko mo ring... Ano pang ikit ko? Syempre, in giant lantern natin pang manalbek at ang lalam. Actually, ikit ko labin dito, sir. Retang manalben eh. Pero
trophy la reta, di ba? Retang kaya asno king kasanting. Ngayon po, mag-umpisa na yung kakatamong question and answer portion. Anya naman po, ausan ko la po. Ding first 5, yapin la ring Macabebe, Minalin, Moras de la Paz, Santo Tomas, Mexico, ang poing Bacolor. Mama Nane, metong kareni in challenging part na ning question and answer portion, uli pong kapampangan lang magsalita din kaya katamong Lakambini. Yes, kasi metong ya po karang purpose na ning Sinukwan Festival. Sulong tayo yung kaya katamong mother language. Ne, Sir Richie. Balo mo, Sir Richie, nanden na niyang alben ko la. Buri ko man niyang butlangan. Nung pwede mo. Nung pwede mo. Ne, itang kain niyam exhibition niya mo. Ilangan koronan tala, asno king pangagaling, asno pangakule, at mas lalo lang may nga ragul. Ding kaya lang costume ngening banuang iti. Yes, at saka Sir Richie, yearly talagang level up. Larang papakit ng costume kaya di kaya Sinukwan na niya naman talagang alaang asabi nung ali. Wow, ita mo talaga. Uling din Kapampangan. Tunay lang mga galing. Sigurado ko rin kaya katamong judges, may sakitan lang meme scores, Karela. At siguradong dikit-dikit la rin. Lumawot. Ne? Anya naman, partine po. In costume, ang pong headdress da, siya 15 points la po deta. At ngayon ma'am, pila niyang puntos in question and answer? Balo ko 10 or 10 points. In ganapan tamo ngayon. At saka Sir Rich Sinere, ng kakatamong judges, Elo Bibiru din. Talagang mga galing, professional at baluda. Kunino and deserving na makoronahan ngayon bengihan niya. Pasabayo po, palakpakan tala po rin kakatamong Board of Judges. Yasa no nga pong Kapampangan din judges. Tama na po. Kapampangan kayo po ne. Biyasa lang ang Kapampangan. Luklok, ingmeto nga judge kening Sinukwan Festival nung Aliyah Kapampangan. Huling ede ay dyan sagot in kaya katamong kandidata. Palagay ko, bag nervyos, excited. Aluwa-luwa na panamdaman din kaya katamong kandidata king gulot, Sir Richie. Anya, pasabayo po, masikan na palakpakan, banta mong milako, yung karelang nervyos. Para kayong kakatamong tutukin part natin yung question and answer portion. Ngayon po, mamanik na lapurin kaya katamong first set, Alakambini, menibatan kayong Macabebe, Minalin, Moras de la Paz, Santo Tomas, Balen ng Mexico, ang po'y Balen ng Bacolor. Alano pong the backdress, akit sino po tunay lagukan yan. Eno magkasakit, eno manikal. Anya, ausan mo na yung mumunatang kutnan, Mama Hana. Kaya katamong mumunang Lakambini, manibatan niya king Balen ng Macabebe. Happy niya Divine Grace Magdangal. Kalak. Atinda mo pong Bull Kenny, tatal nanin ng kaya katamong escort. Ay kanya naman kumaya po kening kutang ibiyeme kang Mama Ana. So, bayo yung sabla ko, mustaya pa'y Divine Grace. Nangaws na kaya ka, Divine o Grace? Divine po. Divine. Pasalamatan mo pa yung ginawa king costume mo at rin kaya kang Manalbe. Dakal salamat po kayong ginawa kayong costume ko. Dakal mo naman po salamat kayong kakong sino porta. Ayan, makasadya na ka. So, makiramdam ka. Alright, Divine. O iniingkay kang kutang. Nano lareng tradisyon o ulaganing kultura iba't kinkekang pibandyan na burimong ibiye at ipabalo kareng aliwa. Pasibayo Divine, ulitan kay ang kutang. Nano lareng tradisyon o ulaganing kultura iba't kinkekang pibandyan
na burimong ibiye at ipabalo kareng aliwa. Para po kanako, pwede ko pong i-share, pwede ko pong ibeke kayo, nakakumbaban dyan, king lugar ning makabebe. Ibe ko po kaya kayo, manukit malasanto. At makuleng, tunay tradisyon. Nakakumpag maragol, menipatan kembalan ning makabebe. Dakal po, salamat. Palakpakan tayo po. Menibatan king balening makabebe, Divine Grace Magdangal. Dakala salamat, Divine. At tutukita mong lakambini, manibatan niya king balen ning minalin. Happy niya Lorraine Esguera. At sulangan niya rin taga minalin, Sir Richie, taramdaman ko la. So, Lorraine Esguera. Nino rin kayabe mo, Lorraine? Ay naku pong karakala kayabe. Then kapit na po ning kaklase ko. At sulangan po Kenny para suportanda ko. At rin po yung kakong mama, kakong nanay. Thank you so much po. Uri ko na naramdaman deta. Bali po, nung nuka rin tamiras, depending kung atita mo kayong Lubao, Guagua, Santa Rita, Inang, ada. Yako ima. Depende nung ka rin ka lugar kayo, Pampanga, liwa-liwata. Iyo mama, ampong, naus mo? Nanay po. Nanay, alright. Yako ima. Ne? So kumana kang kutang mo. Makasadya na aking kutang mo. Makasadya na po. Alright, kung makasadya na ka, oy ning kaya kang kutang. Kung mibalik ka king mumunang panahon at makisabi ka reng minunang babaeng kapampangan, makanano mo lang pakilala ring kayanakan ngini. Ulitan ke, nung mibalik ka king mumunang panahon at makisabi ka reng minunang babaeng kapampangan, makanano mo lang pakilala ring kayanakan ngini. Nung mibalik ko po, sabihan ko karela, na ding babae ngeni, agyuda ng talakad sarili da. At lang sariling karabatan, malaya na la, agagawada ng agyuda. E kalupa dati, ding babae at yung limitasyon ng karelang gagawan. Pero ngeni, lawen nyo la din babae, lawen nyo la din mga laguta mong lakambini, makatikdo lang ang harapan nyo. Papakit daw yung tunay at talento at kagalingan, dareng kayo nakapampangan. Kaya sabihan ko karela, matula kayo po, uling din babae ngeni, lalaban na la, uling agyuda. Deng babae ngeni, ken no karimang kapampangan, na anumang kapampangan, no karimang munisipalidad, agyuda na, titikdo na la, malaya na la. Thank you po. Dakala salamat kang Lorraine Esguera. Thank you, Lorraine. At kakatamong tutuking lakambini, manibatan king balen ng Santo Tomas. Api niya Patricia Mangawang. Sige, Patricia. So, kumusta ka, Patricia? Okay mo po. Pasalamatan mo lang manal beke ka. Pasalamatan ko la po, di maku, diyang ilang mo po rin at Kenny, sinuportala pa rin. Importante at sula rin kaya kang pamilya, nakalasalamat. Palakpakan tayo naman po. Yung kaya katamong Lakambini Patricia. O yan yung kaya kang kutang, makirandam ka kang Ma'am Hana. Okay, Patricia. Nanu lareng peka maragul abalakid, aarapan tamu, king pamagpreserba karen tradisyonal a kultura, king modernong panahon ngeni. At makananumeng arapan ing problemang iti. Ulitan ka na, Patricia. Nanu lareng peka maragul abalakid, aarapan tamu, king pamagpreserba karen tradisyonal a kultura, king modernong panahon ngeni.
at Patricia makananumeng arapan ang problemang iti. Mumuna po ang akakit ko, ing problema po keti Balen Kapampangan. Deng kayanakan, ikatamo pong tao, alalakwan o kakalingwan ing kaya katamong kultura. Gamitan kaya po ini, ing advocacy ko, apapakit ko, na pakanano ke abuo at apakanano kaya apapakit ing sarili ko kaya kayo. Makanta mo naman po ing gawan ko bantang milako at masabalya ing kaya katamong kultura. Ita mo po, dakala salamat. Palakpakan tayo po'y Patricia Mangawang. Maribatan po king Balen ng Santo Tomas. At ing tutukita mo pong lakambini ng Mexico, Abigail Manalang. Marakal ka bisita ngeni, pasalamatan mo la. Mumuna pong dili, burike pong pasalamatan ing Josig pa. At kadwa po karing ka na akong kapamilya at kaluguran at yugeni, ginuguling karelang oras at salamat din po king ka na akong Memalena Balen, Mexico. Salamat. Pwede na kang kumangkutang mo? Makasadya na ka, lakambini ning Mexico? Makasadya na ako po. Sige, samasante pa yung mic mo para komportable kang sasagot. Matas siya pala, lakambini ning Mexico. Oy, link, kaya kang kutang. Makananumeng ikumbinsi ing taong emanuwala king importansya ning ligligan leguan kalupa na ning lakambini ning sinukwan. Ulitan ke. Makananumeng kumbensyan ing taong emanuwala king importansya ning ligligan leguan kalupa na ning lakambini ning sinukwan. Pauli na po ning modernong panahon, ditak-ditak yang makakalimbatawan, yung kaya katamong kultura at tradisyong kapangpangan. Anya, bilang meto nga lakambini ni sinukwan, kako kayang gamitan ing modernong teknolohiya, ban kanita, makasaop ko king pamagpalaganap at pamagpalablab, kareng makwal tatang storya, makapagmulalatang kultura at tradisyong kapangpangan. Uling deni, ding kaya katamong pagmasabal. Uling mitalas at bakasakmal kung kebalwan na ing kultura at tradisyong kapangpangan, deni ding manyalamin at kalodwa ning dayang kapangpangan. Iniing kaya katamong sariling pagkakakilanlan bilang kapangpangan, deni ding dapat paboren mamamate, malulumpawi, papalpanan at tatalikdan. Uling alata dapat alwang gawa nunay kaya katamong lang biyayan, gambulan, sesen, pasiknangan at palablaban king karelang sariling api. Uling ing kultura at tradisyong kapangpangan, apin ini, ing pema na dakya katamo ding ninunong tibuan na lakwas at sukat tangi pamana, kareng daratang asuli, dakalpong salamat. Dakala salamat lakambini ng Mexico, Abigail Manalang. Ating kakatang tutukin lakambini, maribatan king Balen ng Bacolor, Shizin Gutierrez. Karakal mo naman, fans! Dakal pong salamat, karing ganaganang tinago na sinuporta po ka na ako. Ayan. Janyeng maya pa oras sagot na. E otang binggogolisak, payarenye pa mong sagot ilakambini ning Bacolor. Makasadya niya po yung katamong lakambini ning Bacolor. Alright, Shizin, ini kaya ang kutang. King kantang kapampangan, aatin kupong singsing. Metong linya na ning kanta, may walaya iti, eko amalayan. Nung ika ing manakit, king mawawalang singsing, nano ing gawan mo. Ulitan ka na, Shizin, king kantang kapampangan, aatin kupong singsing. Metong linya na ning kanta,
mewalaya iti eko amalayan. Noong ikaing manakit king mawawalang singsing, nano inggawan mo. Bilang metong alakambini, ang masabalking kayang kultura, anapin ketang amanong ating kupong singsing, may walaya iti etamu amamalayan. Iti po metong yang katutuan, pauli na puning modernisasyon, in kulturang kapampangan, ating amanong siswan, ditak-ditak nepong makakalingwan. Anya, bilang metong kaya kayong lakambini, gamitan kaya po yung plataforma ngayon, bang alimo po kabud sumabi, nune ating abeng aksyon. Gawa tampong paralan, bang talnan la po yung bawat metong. Misan metong tamu, bang kanita, yung kulturang kapampangan, eya makalingwan, at patuloy tayo pang palablaban, king makanitang paralan. Yako po maging simbolo na ako puning pag-asa, king labwad kapampangan. At siguraduhan ko, nakapilan man, alang kapampangan, ing makalingwan. Dakal pong salamat. Yan po is Shijen Gutierrez, Ning Balen, Ning Bacolor. Pasibayo, salamat karayang binuna tamong lakambini ni Sir Richie, abi ni lakambini ng Makabebe, Minalin, Santo Tomas, Mexico, at Bacolor. Ngayon naman po, muntata na po karayang second batch. Yapin niya ay Santo Tomas, Porac, Magalang, Sindalan, ang pupuing lakambini ning Candaba. First 5 la pareta partner, nanong asabi mo? Alatang asabi nung alito nilang biyasa, rin kay katamong kapampangang dalaga. At talaga Sir Richie, susulong din talaga yung kulturang kapampangan ng po yung kay katamong mother language. Talaga naman, panamdaman ko na migsadyala rin kay katamong lakambini. O rin rin 4 tamong eni. Ausantane po, diretsyo tane, lakambini ning Santo Tomas, Jamila May Muñoz. No ka rin po rin supporters ng lakambini ng Santo Tomas. Lakambini ng Santo Tomas, Jamila, kumusta ang ngeni? Napakaramdaman mo? Okay mo naman po. Tiki mo ka nataren taga Santo Tomas, manibat nandin ala akong aliwan daramdaman. Nung aliwarin kayong taga Santo Tomas, pasalamatan mo rin kaya supporters. Bayo po yung sabla, pahayabot ko po yung kapasalamatan daring sinuporta ka na ako. Mumuna na po yung nga pong Diyos. Naginabe ka na ako. Pangaduhain ka na akong pengari na lang sawang susuporta king ka akong gagawan ngeni. At karing kanakong sulod ng kanakong imalan. Dakal po salamat. Alakan dadalan butol pakwan. Ala po. Alayang butol pakwan. Panto ko talaga rin butol pakwan. Wapin pa sa full package na nandun niya pamanto ni Sir Richie. Oo, kumala kang kay kutang. Alaka mo rin dadalang butol pakwan. Sige. Kutang handa na ka. Samasan mo eh. Itang kabaw mo nandin, ileleme po to. Tutuwanan na rin kay katang kabalen na paraffol tayo. Paraffol tayo pa ito. O ini kaya kang kutang. Bilang metong alakambini ning kapampangan, makanano kang makasaup king labuad a Pampanga na ipalaganap ingkayang turismo. Bilang metong alakambini ning kapampangan, makanano kang makasawop para ipalaganap me ing turismo na ning Pampanga. Bilang alakambini ning sinukwan na makatikdoking harapan niyo, mumuna, metong mo indayang amamagos ka na ko, iti ining dayang kapampangan. Sukat tayang biyayan iting kultura, ametong maulugang pamana karing kainakan, at karing bayong suli. Deti, ilaring miyumang gambol, at isundu iting mumunang tapak ko,
keti king entablado at maging inspirasyon ko karela bang kanita ing kulturang Kapampangan miusbongya pa at miyangat ing turismo ning kekatamong balen. Ing kana akong balen ing kayang pagmaragol iti ining kabawong melabong ing karelang progresibo at karelang kabiyayan. Dakal pong salamat. Dakala salamat, Lakambini ng Santo Tomas, Jamila May Munoz. At ikakatamong tutuking Lakambini, yapin niya Lakambini ng Balen ng Porac, Ira S. Tanshanko. Kung karilapuran taga Porac. O yan, yung kakatamong Lakambini ng Porac. Pasalamatan mo rin susuporta keka. Mumunang dili po, buri ko lang pong pasalamatan deng. Tao na tinukingin, ni po para suportan ta ako. Deng ka na akong pamilya, deng ka na ako pong kaluguran. Buri kaya naman pong pasalamatan ng ginawa king masanting kong imalan. Ang po rin may nantabi ka na ako ng aldo ngayon. Thank you! Malyari na ang kumang kutang, Ira. Ayan, kumana kang kotang mo, biya miya kang mamahana. Magkasakit kung magsabi king lagyo na ning co-host ko. Hana ya kasi. Han, palaga lang king letter H ko. Pwede na mong Ana. Pa magkasakita na ako, nandun pa. Ano, ito na mo, Sir Richie. Ana, ne. Hana ya po kasi niya binasa kay co-host. Hana. Hala. Alright. Lakambini ni Porac, Ira, ini kaya ang kutang. Nanong ugali, tradisyon, o kulturang Kapampangan ing dapat kalingwan at talikdan. Ulitan ka na, Ira. Nanong ugali, tradisyon, o kulturang Kapampangan ing dapat kalingwan at talikdan. Dakal pong salamat kayong masanting akutang. Bilang Lakambini, maniwala ko na ing kultura na dapat kalingwan apining pamaglugod king sariling kultura, ing pamagmasabal king kaya katamong kulturang Kapampangan. Puling maniwala ko na ing pamagmasabal king kultura at ing pamagpamana kareng kay nakan, antiya mong pamamulang bini, para kareng susunod na henerasyon, bangka nito, ing kaya katamong kultura, miusbungya pa at ayang makalingwan. Ang popay nga manong siswan, maniwala ko naman na yung pamanuro ka rin kay nakan, king amanong Kapampangan, maulagayo. Huling yung manong siswan, apining kaladwa tamong Kapampangan. Huling makaninita ka tamong kakilala. Yung manong siswan, kaya katamong luguran, gambulan at palablaban. Luidya, indong Kapampangan! Dakala salamat, Lakambini ng Balen ng Porac, Ira S. Tanshanko. At intutukita mong Lakambini, manibana niya po king Balen ng Magalang. Api niya Rochelle Ann Ocampo. Anto po rin taga Magalang. Pasalamatan mo pa rin ang gugulisak. Dahil pong salamat king pamilya ko at ganaganang susuporta ka na ako. Ngayon po, manalangin ko king abong Ginoo, asana ako at ay tagumpeng pangarapan tamo. Ayan. So, manakang kutang mo, sagutan ng masalese para yung kekang paninapan na korona, akuwame king aldong iti. Oy nina, yung kekang kutang, makasadya na ka, Lakambini ning Magalang. Makasadya na ako po. Sige. Oy ni kekang kutang. King kerakal dakal daring fiesta, king kekatang labuad. Nanong festival kaya, ing peka masaya, king kabilugang Kapampangan, at bakit? King kerakal dakal daring fiesta, king kekatamong labuad, nanong festival kaya, ing peka masaya, king kabilugang Pampanga, at bakit? Impeka masayang kapiestan, kening mabilog ang Kapampangan,
alina ko po lumaot, apin po iniing Sinukwan Festival. Aliya mo po ligligan sintingan, gelingan dare ang kayanakan, kani rin po bakit de kung makanano yung kayabong ing kulturang Kapampangan. Anyabin maniwala ko bilang metong akayanakang Kapampangan at lakambini ning Sinukwan, maniwala ko ing tutong lakambining ating masabal king kayang kultura, manalakaran niyang iti eya mawala at sukat nepang ipamana. Dakal pong salamat. Dakala salamat. Lakambini ning magalang Rochelle Ann Ocampo. Ing tutukita mo pong lakambini, manibatan king syudad ng San Fernando, Shane Kobe Lissing. Hello, Shane. Kamusta Shane? Okay ko mo po. O, pasalamatan mo parang abe mo. Pasalamatan ko la po rin kakong pamilya, retang kayabe ko pisamban, dakala salamat po karing suporta yu. Kumalak ang kekang kutang, deme kang Ma'am Ana. O. Nakaman mo kakarog. Kakarog ko po. Kakarog yung ano. Pero malago yung kakarog, ne? Sana rin igalagal ang kakarog, makanyang lakalagu. O yan, ikiyakang kutang pakrandaman ni Mama na. Shane. Bayo kaya basa ni kutang mo, Sir Richie, ka-Fernandino ka Shane. Okay. Kaya ata ang Christmas capital of the Philippines. Ay ni kaya ang kutang Shane, kung may din ang kang pagkakataon magsalita, king harap dareng kayanakan, nakalupa mo kening mabilog abanwa. Makanano meng ipakilala in Pampanga, king metong amano. At bakit? Ulitan kaya na Shane, kung midinan kang pagkakataong magsalita, king arap dareng kayanakan, nakalupa mo kening mabilog abanwa. Makanano meng ipakilala in Pampanga, king metong amano. At bakit? Dakal pong salamat king masanting tanong. Bilang metong lakambini, gamitan ing kanakong boses para kay katamu, lalong-lalo na para kay katang kayanakan. Pasikatan kula ring fiestas, ritual at kaugalian tamo. Dapat tamong pagpasyan, ipamana, ikakatamong kulturang Kapampangan. Ito mo po. Dakala salamat. Dakala salamat. Shane Cobel Lissing naning Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Ore na rin kaya katamo second batch. Mamana, ne? Ila rin manibat kayong Santo Tomas, Porac, Magalang at City of San Fernando. Yeli naman po, muntata na po kareng panauling batch. Yapi na po, Menibatan King, Candaba, Arayat, Santa Ana, Lubao, ang poking Guagua. Alright, Sir Richie, ikakatamong kandidatang Manibat King Balen ni Candaba. Api niya Ilora Abaya Javier. Sige, nino rin kayabe mo ngayon ni Laura? Kayabe, kaya po yung pakamalan kong Balen, Candaba! O ayan, makasadya na la. Anya naman kumalak ang kekang kutang. Sige. Sige, tanan me. Pagkasakit kung maante. Basang ke. King palagemo, sano ing mas maulaga? Ing kultura o ing teknolohiya? At bakit? King ka na ako pong palagi, ing mas maulaga po ing kaya katamong kultura. Dahil ini po yung magpakit king kaya katamong
pinaka nung ninoy katamong Kapampangan, ini magpakit nung nanong manalete king kaya katamong daya. Nune gamit tayo mo naman po yung kulturo, bana pakit tamo ka rin aliwang tawing tunay gelingan at legwa ng kulturang Kapampangan. Kalupan na namo po ng kulturang katolikong Kapampangan, ang magpakit ka rin aliwang tao nung makanalo tayo lalong apapasiklaban, in kultura tamo king apong ginu. Makanyan mo naman po in kanakong gawan, magsilbi ko pong sulu, ning mapupunding amano tamo kiniking labuad Kapampangan. Manalakaran ko po, papakit ko po kaya kayo, at gagamitan ko yung siwala ko, na sana po, magiging inspirasyon ning kulturang amana, sukat yang ipamana, ali dapat paing gulutan kapilanman. Dakal pong salamat. Dakala salamat! Lakambini ni Candaba, Laura Abaya Javier. Ating kakatamong tutuking Lakambini, manibatan niya Balen ning Arayat, Maureen Mongkal, at sulangan din taga-Arayat, Sir Richie. Marakalia pala, Imorin Mongkal. Anya naman pasalamatan mula. Dinayula pa rin taga-Arayat. Dakal salamat po kareng kakong kaluguran at kareng kakong kapamilya. Tandanan nyo na ikayo in kakong sikanan. At salamat rin po king kakong taga-disenyo at taga-ayos. Aliya mo po meging taga-disenyo at taga-ayos. Meging nyarin pong kapatad kanako. Ikuya Miko Sula po. Dakal salamat. Alright, kumana kang kekang kutang at ibiyeme kang Ma'am Ana. Ready na ka? Nanong panamdaman mo ngayon eh? Masaya ako po uling balo ko na representake po yung kakong Balen. Yes. O yan yung kekang kutang, pakiramdaman mo na eh, Ma'am Ana. Alright, Maureen. Nung ipasyalme yung metong adayo ketiking Pampanga, no ka rin may idala at bakit? Ulitan ka na, Maureen. Nung ipasyalme yung metong adayo ketiking Pampanga, no ka rin may idala at bakit? Siyempre, na ako po lumawot. Ipasyal keking kakong Balen at ibuan ing Arayat. Kung atin mang kapalyan, ing Arayat, mamiyayang kapasnawan, kareng sibol menibat king bundok, nung manalya magkaproblema ka man, akit maying berding santungan ng aring sinukwan na ing bundok Arayat. At talaga naman pag nasan mong takman, ing kaya kaming suman at halo-halo ng kabigtings, anyapin mo naman nung pasyal ke ing metong adayuan, wapin iniking kakong Balen at ibuan, huling kapilan man, eke iti kalingwan, masigla ka at kaluguranda ka, Balen Arayat! Palakpakan tayo po, Maureen Mongkal. Ing kakatamong tutuking Lakambini, manibata naman po king Balen ning Santa Ana. Api niya AC Militante. Nukaran la po rin taga Santa Ana. Nino rin kayabe mo ngining Oras City. Kayabe ako po, ingkang na akong Balen, Balen Santa Ana. Alright, makiramdam kayo na eh. Pamutambing papalakpakan or kukulyo para ay ma-distract in kaya kayong kandidata king kayang kutang. O ini ning kaya kang kutang, Lakambini ning Santa Ana. Nino king palagemo, ing simbolo ning singsing, king kantang atin ko pong singsing, at sinikat siya king kabilugan a probinsya. Ulitan ke, Nino king palagemo, ing simbolo ning singsing, king kantang atin ko pong singsing, at sinikat siya king kabilugan a probinsya. Para po kanako, yung simbolo na po ng singsing, itiya po ako. Ako po, yung magsilbing lugar, ako po, yung magsilbing tao, ban kanita, apakalat kaya po, king kareng tao Kapampangan, yung kaya katamong amanong si Swan. Marakal pong sasabi na yung amanong si Swan, mawawala na po ngeni, pero ako po maniwala.
Uling at suya pamurin keting puso at isipan tamo. Kailangan taya mo pong gambulan at gamitan, ban kanita may balik ya pa po kareng susunod na henerasyon. Maniwala ko pong ako bilang kandidata na ng Lakimbini 2024, ya ko po ing simbolo ning singsing, ban kanita, ibalik ko po kareng kayanakan ing kulturang Kapampangan. Itamo po at dakala salamat. Dakala salamat! Lakambini ni Santa Ana AC Militante. At ang tutuking Lakambini, tamo po, manibandayaking Balen ng Lubao. Abi niya Daniela Pasha. Karakal na rin Tagalubao, anya naman pasalamatan mula. Mumuna po magpasalamat ko kareng ka akong pamilya. Minta po kanya meniban pa po kareng alaliwang lugar para po suportan ko. At kaya kami pong pakamalan na Mayora, Esmeralda, G. Pineda, naman po sinawa memyesab, kaya kami ba maging posiblingan po iti. At kaya akong pakamalan na Balen, dakal pong salamat. Kumana kang kekang kutang at ibiyeme kang Ma'am Ana. Ayan, oh. Ako pagugulisak na. Pakiramdaman tayo pa mong sagot para iyang madistract kaya kayong kandidata. Balo ko excited na kayo. O yan na, kaya kang kutang, pakiramdaman na yung masalese. Daniela? Keng makananong aspeto ning biye makasawop ing lagu ning metong Alakambini ning Sinukwan. Ulitan king kutang na, Daniela. Keng makananong aspeto ning biye makasawop ing lagu ning metong Alakambini ning Sinukwan. Bilang Lakambini ang makatikdo kete ng harapan nyo, ingka kong advokasya, itayong sopan ko la rin balang Kapampangan kete kaya katamong pakamala na Balen. Uling niya ako maniwala ko pagkeulan at sinapuso tayong kaya katamong kultura ang tinayong kaya katamong amanong siswan. At ita, apakit tamo no ing halaga at ing kapaltugan na ning kaya katamong amanong siswan at ing kaya katamong dayang Kapampangan. Uling ikatamong kaparakong kayanakan at kaya akong kaparang Kapampangan. Tunay tamong maganaka, malugod at marespeto kay balang metong kaya katamo. At para ka na ako, para akit kaya ing lagu na ning kaya katamong pakamala na Balen, itay isa puso tayo iti at lagya tayo kaya katamong kaisipan. Baka dita, ing kaya katamong amanong siswan at ing kaya katamong dayang Kapampangan. Kapilan man, makalingwan! Dakal pong salamat! Dakala salamat! Lakambini ng Lubao, Daniela Pasha. At yung kakatamo po ang tauling kandidata, api niya Lakambini ng Guagua, Angela Carandang. Atin niyang tambol. No ka rin la po rin taga Guagua. Pasalamatan mo la rin taga Guagua. Munang-muna, puri ko pong pasalamatan, den gugulyo, den kako pong pamilya, den opisyalis, den kaya kami pong mayor, at yung bigit po, yung kaya katamong Diyos, dakal pong salamat. Kumana kang kaya kang kutang? Makasadya na ka ba, king kaya kang kutang? Opo. Nang panamdaman mo? Masaya. Alright. O, ini kaya kang kutang. Bilang tala-adbokasya ning amanong siswan, makananuyang laganap iti at mawala kareng susunod a henerasyon. Ulit. Bilang taga-adbokasya ning amanong siswan, makananuyang laganap iti at mawala kareng susunod a henerasyon. Bilang taga-advokasya ng kaya katamong amanong suswan, apalaganap kay iti, kaya pamagamit tamo kay aldoldong bi, kay obra, kay eskwela, at kay balepa. Huling maniwala ko po, yung kaya katamong kultura, tunay yang mabandi. Lalong-lalo na po yung kaya katamong amanong suswan. At lalo ko pong paniwalan na yung emeglingap kay kayang amanong suswan, kakalingwa na po kapit naning pangatao na. Ating Balen na lang
kultura o amanong suswan, balan niya nga lang kaladwa. Niya at bustan yung bayo da kay pulakwan ng kening entablado, papakalanda kayo po kayong kakumayumong timan. Dakal salamat, Diyos, at kaya kayungan po. Dakala salamat! Lakambini ni Guagua, Angela Karandang. Orena po rin kaya katamong 14 alakambini. Dimdamyo nung makanano lang sinagot. Kareng niya yaliwang kutang king Kapampangan. Sa Sir Richie din supporters ng alasawang gugulisak. Papalakpak at tatambul maragol lang sawop karela rin. Ulami kakabina lapong sa kanalob. Anya dakala salamat mo naman po kay Kongan. Anya naman pasalamatan tala mo rin po din kaya katamong Co-Presenter Robinson's Stormills Pampanga, Robinson's Land Corporation, Robinson's Angeles, Department of Education, Commission on Higher Education, Bangko Sentral ng Pilipinas, Provincial Government of Pampanga, LGU of City of San Fernando. Makanyan din po naman pasalamatan tala. Pasodeco Development Corporation, SFELAPCO. At pasalamatan tayo naman po rin Kayabe, kayong platinum sponsors, Ijali Claro Cooking Oil. Sabi namin, siguradong oil linaw at oil linamnam. At ilapang boot, Kenny po king Robinson Star Mills, Pota po, bayo ko po muli, puntalan nyo po. Ijali Claro Cooking Oil. At din kakatamong silver sponsors, sabi niya Interlac Electric, LGU Guagua, Our Lady of Mount Carmel Charity Foundation. At din kakatamong bronze sponsors, Nidal Management Incorporated, Forerunner Services Incorporated, Land Bank of the Philippines, City of San Fernando Water District, Durapols Incorporated, LGU Angeles, Green Manor Condotel, Balibago Waterworks, Laos Group of Companies, LA Bake Shop, Faith Realty Development Corporation at ang Bank of Florida. Dakal mo din pong salamat king suportada ning CL TV 36, GN 44, Jose Bilingad Memorial Regional Hospital, PICPA, Pampanga Chapter, Alliance of Kapampangan Choreographers, City of San Fernando, Siposco, PNP San Fernando, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Jorens Photography, dakal pong dakal salamat. Sir Richie, kaya bayarin kareng kakatang sponsors ng NLEX Corporation. Dakala salamat po karenggang pong maganakang sponsors para po kay Sinokwan Festival 2024. Dakal din po salamat king kakatamong chairperson ng kakatamong Sinokwan Festival 2024. Sir Benny Ginto, thank you very much. Ayan. At syempre pasalamatan tala mo rin po renggang pong Abeking Production ni Sir Richie ng kakatang lakambini ng Sinokwan. Ren kaya beta mo po kaya king gulot. Free interpretative dance at miyayaliwa pa kanya naman po. Tutok kayo mo po. Kareng kakatamong aktibidades para keng kakatamong Sinokwan Festival 2024. At Sir Richie live tapa rin pong apapanalben king CL TV 36 via television and Facebook page. Yan naman po, kaya katayang akit, ing farewell walk, ning lakambili, ning Sinokwan 2023, Menibatan, king Balen, ning Lubao. Lagu, Leguan, Kabiasnan, at Lugod. King emo asahan ka rin na ibiyening miglalong ing kekang paninasan. Emo uling pipagalon at inobran niyo, dapat sadyang iti makarikiliyo para kay katamungan. Iting tagumpe tutong makapagmulala ing binye ng panandaman ka na ako.
king familia ko, karing taong malugod ka ko, at king balen ko. Uling kaya kabaning panahon, mi labas ing 5 abanwa, mi balik ning pasibayo ing korono, king pakamalan kong balen, lubaw. Ing tiwalang binyeda ka na ko ding tao king gulot na ning pamanyambot ko, iti kapilan man, ali atawaran. Mumunang dili, king mela pupuring mayora ning lubaw, Mayora Esmeralda Pineda. Salamat po, king binyeyong tiwala at suporta ka na ko, bang ipagmaragul ing katamong balen. King gulot ning Sinakwan Pampanga at migpakabiye king kulturang Kapampangan, ing Lingap Kapampangan Incorporation. Dakal pong salamat. Para naman king kanakong Tita Randy Enriquez, na menantabe at migtiwala ka na ko, kilob ning laban kong iti. Antimurin kang Mother Joseph Manabat, ing ginawa king kanakong sinulod, headdress, at mimiye-biye king kanakong costume. Kang Mother July Kibuloy, na menantabe kang Mother Jo, king kanakong costume. Kang Inay Maui Guevara, na panemanibala king kanakong buwak. Kang Sir Jerome Bagang, na alang sawang tuturong amano kanako at ing tao king gulot ning kakong talento. Kang Sir Ron Jimenez, at kang Sir Jess Tungol, na alang sawang susuporta at makaantabi, ang timurin king dating tourism ning kaming balen, Ma'am Crisa Ronquillo. Marugul ko pong kapasalamatan na ikayo ing akayabi ako king buong pamaglakbe ko ngayni. Uling nune king kayong gelingon, belwon at kabyasnon, alima kan tita kasaguli ka na ako na akamton iting tagumpeng kayantabi na ning miyayaliwang kapag masubukan at kasakitan. Para naman king kanakong pamilya, Mama Lai, Papa Don, Ate Dan, Kuya Den, Ate King, Apong Mahdi, Tita Win, at karing kanakong kaluguran na dinake at mimiye kaurasan. Antimurin karing anggang taong mimiye suporta, karing Lubenian, karing tao Santiago at San Nicolas I, at aliwapang barangay ning Lubaw na alang sawang kinulisok, king pakamalan kong balen. Kaya beda kayungan king laban kong ayni, alang sawang kapasalamatan po, kaya kayungan. At kang Patrick Lane Gigante, king lakon ning Sinakwan Matapang, 2023. Dakal salamat king pamanantabi mo, king presensya mo, at king lugod. Metong ka karing tao mimihasikan ka na ko, meging sandalan ko, at alang pa magduda na megtagumpe ko, pauli mo. Para naman king susunod alakambini ning Sinakwan, anting metong alakambining magmasusi. Ding miyayaliwang larangan ning kultura tamo, dapat sukat at matulid yo pamuring ingatan, pagmasabalan, luguran, at isundong gagawan kaya kaban ning biyeta mo. Iti, tagumpene emo ning metong ataw, nuneding dakal naman naging panking mas malabong nga kulturang kaya kaming tune, mamasabalan. Anya naman iting kultura tamo, kapilan man iti, eya, makalingwan, pasibayo po, iba't king sepo at taluktok ning kasalisayang Kapampangan, balen Lubaw akakong pakamalan at talampat ng palsintan, iya ko po, iay Binuya Wilson, 19 mabanwa, ingke kayong lakambini ning Sinakwan Pampanga, 2023. Dakal pong salamat. At maya pabengi po, kaya kayungan. Pasibayo po palakpakan tayo. Ikikatamong lakambini ng Sinakwan 2023, IC Wilson. Kalaguna po, ne? Happy na ni Sir Rich ne, padusugtan ang padusog. Kaya katamong programa ngayon Benny at i-announce ta na lang din kaya katamong special award. Anya naman po ausan kular ang kakatamong 14 na kandidata para pumanik kiniking na plado at umpisan tana ang pamamubod a special award. Pasibayo po palakpakan talar ang kakatamong lakambini ng Sinakwan 2024.
Nino po palagay yung katamong mutya ning sinukwan. Burimi na pong damdaman pasubayo. Rengke kong masikan na palakpak at gulisak para ka rengke katamong kandidata. Already po rin asahan tamong special awards. Ngayon yung kaurasan na iti at yung tamo pong Best in Talent, Best in Advocacy, Best in Headdress, Best in Costume. Talo mo ba, partner King Banuang iti? First time, tamo pong mag-award Best Designer. Wow! Anya naman po yung manyambot a Best Designer, magsadya ka uling yukyat da ka, kining entablado para ipakit da ka nung makanalo ka kagaling. Deserve na naman, Sir Richie, eh. Anya, palakpakan tayo pong masikan po ta. Kunino po yung kakatamong Best Costume Designer. Baka yan din po, pasalamatan tala, recognize tala rin po ding hair and makeup artist. Daring balang kandidata kining entablado. Uling iya po mabuo. Ing metong lakambinin ng sinukwan nung alalo po rin kaya katamong hair and makeup artist, designer, coach. Rin kaya katamong coach. Ring karelang ng handlers. Ring handlers ng ginusal. Anya naman po, i-award tanya po ing Best in Talent. Ausan kaya po, Sir June Pineda and Mary Ann Galang para po i-award ing Best in Talent. Nino po kaya ing Best in Talent? Iti po may ganap yan hapon keng Cityfront Mall, keng Clark. Ikitalanan din ng atlong top 3 Best in Talent. Nino kaya palagyo ing Best in Talent? Magalang Rochelle Ann Ocampo. At ikakatamo pong tutukin Special Award. Happy niya yung Best in Advocacy. Para po mag-award, kikatamong Best in Advocacy, ausan kaya po Miss Rosler Magliman II. Sir Rosler Magliman II. Ang po po'y Ma'am Lina Velez. Palagyo, dito kayong Best in Advocacy. Alright! In kakatamong Best in Advocacy, happy niya in Lakambini ng Mexico, Abigail Manalang! Yan na naman po yung award tane, ing Best in Headdress. Anya naman po ausan ke Sir Wilfredo Cunanan and Mr. JP Lasatin. Para po yung award yung katamong Best in Headdress. Ini po may judge siya King Aldong iti, yung kayong Best in Headdress. At ikip na nga, Sir Chine, dagang karalang headdress. Inong bet mong Best in Headdress? Nino kaya? Ilangan, sabi mo na. Walan din eh. Sana ilalamuan eh, Sir Richie. O, hindi na po, Best in Headdress. Mexico! Congratulations, Abigail!
Michael Manalang. Yan naman po yung award tane in Best in Costume. Ausan kaya po para mag-award Sir Mike Castañeda. Happening exciting part na. Sir, abangan-dangan nino yung kakatamong Best in Costume. Ating kakatamong Best in Costume. Happy niya in Lakambini Ning. Lakambini Ning Arayat. Maureen Mukad. Yan naman po yung award daya in Best Designer. Ausan kaya po yung Sir Irwin Nukum. Ang po ay Ma'am Lourdes Javier para po yung kakatamong Best Designer. Yan pong banwang iti first ever Mika Best Designer tamo po para king Lakambini ning Sinukwan. Ate Sir Irwin. Anya, pakisabi mi po na di na tayong masika na palakpakan yung kakatamong Best Costume Designer. Sir, bakit ay isipan yung mamieta ng Best Designer king banwang iti? Metong po kareng kaya katamong kayabeng ni kareng Lakambini, banggit na nandin, ing peka masaya, peka makule, peka mabandi, kareng ganaganang festival. Kaya kubalo nung sisip-sip yap, sinabi na yabi ng Sinukwan Festival. At metong kareng katangyanan ng kaya katamong festival, ala pong aliwang pageant tamakanini. Anong nuka rin alo sila magkasya kaya katamong entablado, dening susulod ang pong headdresses na pureng kaya katamong mga lagong Lakambini. Dapat po posible ni nung lalo rin tao keng kagulutan da, lalong-lalo na pureng designers. Anyangin ni pong bengi, diri ng tala pong Maya Pahoras at diri ng talang galal. Detang migpakapagal, minisip, migpakapuyat, bangkanita, makaninila pong lunto kalagu, rengke katamong Lakambini ngening bengi. Thank you, Sir Irwin. Deserve na deserve na po rin kaya katamong fashion designer in award ay iti. Ninoy kaya kayong Best Designer! Best in Costume Designer! Congratulations, Miko Sula! Happy niya in designer na ning Lakambini ning Arayat. Arayat, palakpakan tayo po. At tatandaanan ko yung costume na based sa Maria Sinukwan. Bundok Arayat. Nung nuka rin tayo akin, Mariam Sinukwan, king Bundok Arayat. At syempre po na, bayo tayo po i-announce rin kakatamong winners for this year's Lakambini ng Sinukwan. I-acknowledge tala mo naman po, reta pong minyambot po anyang milabas abanwa. Aben po in Lakambini ng Sinukwang mahinhin, Pauline Franco. At in Lakambini ng Sinukwan matimtiman, Natasha Fabian. At in Lakambini ng Sinukwan 2023, Malagu, Marivic Santos. Ating Lakambini ng Sinukwan 2023 na ikita mo po nandin. Nabi niya Easy Wilson. Palakpakan tala po
rin kay katamo pong Lakambini anyang 2023. At ngayon po, abalutan na nino naman rin tutuking Lakambini ng Sinukwan. Sir Richie. Baka sadya na kayo ba? Ating tala pong results! Dino'y kaya kayong Lakambili ning Sinukwan. Makanyan mo rin po. Ining Banwang Ati at tinta mo rin pong Lakambili ning Mainhin, Matimtiman, Malagu ang pong Lakambili ning Sinukwan. I-award tane po yung kaya katamong third runner-up. Api niya ing Lakambili ning Sinukwan, Mainhin. Alright, so para po i-award yung kay katamong third runner-up, ausan niya po Mr. Rosler Mangiliman at yung kay katamong judge na Miss Mary Ann Galang. Ang katanda ko pong pasabayo kay King Arab. Nino kaya ay kaya katamong third runner-up o ay kaya katamong Lakambili ning Sinukwan, Mainhin. Good luck, Lakambini! Maka-proud kayo. Ang galing-galing. Congratulations! At in kakatamo pong Lakambini ng Sinukwan Mainhin 2024. Happy niya ay Lakambini ng Magalang Rochelle Ann Ocampo. Ganyan naman po yung kaya katamong second runner-up o kaya katamong Lakambili ng Sinukwan 2024 Matimtiman. Ausan tayo po Sir JP Lazatin at Ma'am Lina Velez kaya po kingarapan para po i-award in kakatamo pong second runner-up. Palageyo, Nino, in second runner-up. Buriyo title ngan. Buriyo Lakambili ng Sinukwan ngan. Malyari ito, metong mo. Pero balo yo, metong, bilang metong kandidata ng Lakambili ng Sinukwan, it's a privilege. O hindi na po, ikakatamong Lakambili ning Sinukwan second runner-up, Matimtiman, Melibatan niya, King Balen. Candaba, Laura Abia Javier. Palakpakan tayo po yung kakatamong second runner-up. Ating tutukita mo pong award. Happy niya ang Lakambili ng Sinukwang Malagu. Nino po kaya? Ausan tayo po Sir June Pineda, Sir Wilfredo Cunanan, and Ma'am Mary Ann Galang. Pasibayo po kay King Arab para po i-award ang kakatamo pong Lakambili ng Sinukwan Malagu.
Nino, ing Lakambini Malagu. Nino kaya? Ing Lakambini ning Sinukwang Malagu 2024. Apingay Lakambini ning Mexico. Abigail Manala. Ngayon naman po, ausan kongan po rin ka ng judges na manik po kining entablado para po i-award tayo ng kakatamong Lakambini ning Sinukwan. At katantala naman po rin kakatamong Board of Trustees. Kaya po king arapan, ma'am and sir, kaya po king arapan para po i-award ang kakatamo pong Lakambini ning Sinukwan 2024. Kaya betaya mo rin po ang kakatamong Lakambini ng Sinukwan 2023, Miss Izzy Wilson. Nino, ang kakatamong Lakambini ng Sinukwan 2024. Makasadya na kayo ba? Igulisak ye, Nino, ing Lakambini, ning Sinukwan. Lakambini, ning Sinukwan, 2024, Menibatan niya, King Balen. Araya! Morin, Bungkal! Palakpakan tayo niya katamong bayong Lakambini ni Sinukwan 2024 Maureen Bukal Menibatan King Balen Arayan. At syempre po, palakpakan tala naman rin kaya katanggang kandidata para king Lakambini ng Sinukwan. Ilangan po, mga lagu, biyasa at mayap uling tune, labong Kapampangan. Aki Jopong Pasibayo din kaya katamong Lakambini ning Sinukwan winners king November 30, 2024 alas 7 ning Ngabak king Mega World Capital Town. Dakal pong dakal, salamat. Mimingat po kayong pamanuli. Yako po, in Richie Bondok. Pasibayo po, Luwidya in Kapampangan, Luwidya in Sinukwan Festival. Ako po, ihananik daw, Maya Pabege po, Kekongan. Festival,
karing seglupan na ipanyat sa ita ititar isan metu ita